umugambi wo kuzunguruka hose muri Rucu. Twatangiriye Tongo, Murimi, Kanaba, Kabizo, Ibutare, Kagando, Kirumba, Bambo, Kishishe, Kibirizi, Kasharira, Bwalanda, Gikuku, Kiangala, Mirangi, Birundure, Muzola, Butarogora, Ibuga, Nyanzare, Tujagatsiro, tugera Ibishusha, muri Bwiza, kugira twumve ibibazo biriya muri Bwito bafite. Tuva muri Bwito dukeneye ko mubona za serivisi zihutirwa mu maofisi za leta zitandukanye, kwa nyumba kumi, kwa kapita, kwa notable, kwa chef de localité, chef de groupement, kwa mwami, kwa administrateur no kuri province kugira ngo nzego zo leta. Ntabwo ubuyobozi bwacu bushaka abashefu b'abasinzi, abanyumba kumi, abakapita, abanotable, abashefu de localité, abashefu de groupement birabujijwe kunywa inzoga mu masaha akazi. Dukeneye abanyumba kumi no kwambara uturato duhengana. Dukeneye abashefu bo kwambara imyambaro zidafuze. Shefu murare pasa umwambaro we, kwa shefu hakaba isuku, kwa shefu akagira toilette nziza. Naho usanga bamwe ukagaragaza usanziriya, wabaza ngo shefu wahanariye bakakuratira ngo shefu wanu bakwitiraga kwa mama Sakina kupima garuto, umushatse ngakwitiraga kwa mama Furani kupima gamandari. Abo bashefu ndabo dukeneye, abashefu ngabo bagiye na discipline. Dukeneye abashefu bo kurangiza ibibazo byabo, dukeneye abashefu bo kubahereza agaciro kanyu, dukeneye abashefu batarya ruswa. Ruswa n'uburozi nibwo byishe kino gihugu. N'umuturage watanze ruswa n'umurozi mu bandi. Birabujije kurya ruswa no gutanga ruswa. Hari uwayitanze, hari uwayifashe, bose ni kanyanga. Na mkuu akisha sema haikuwaje ombi yota. Tuzi kama mundaje kureka utanga imvuka. None si umunsi bazabona ndaza afite ikibazo cye cyakemuka. Zirabamara Weza oye! Weza oye! Tukore kurwanye ubukene. Muri AFC M23 ichama cyacu ngo gikeneye kumva umuntu urara ku bishogosho. Mu 2026 umuntu acarara ku bishogosho ari kumva arimo Yesu na Mariya. Warara imbere ziri kuvuga ugatekereza iki, ugapanga uhe mushinga. Buriya iki kirimo ni mweza, abashefu, abanyumba kumi, abakapita, muzaza muranyura muri inzu muri kureba ibitanda biriho matera. Niyo ndasiyo ombi turukumvikana muri 2026 ntabwo chef de groupement yakwemera uje kubaka muri Bweza inzu y'ubwatsi. Ntabwo byemerewe, bitejeje isuri. Tuko pamoja? Natezi Kiringa ejo bundi kuzura abonge uhinga ibigori wezimizwa muri 20 na uramanjanja ubesima na ufata umuhigo umutangiye gupanga ngo ramukigina. Umuntu yihingira amatungo biravuna, kugabagara, gupompa iki,
arejeje yiguriye moto uramupigina. Ariko bana uwo tuzafata yapigina tuzamukora cyane kababwiye ntabwo bishoboka ko twese twapirira rimwe. La vie est comme les escaliers. Vous commencez sur un pas, deux pas, trois pas, vous avancez. Urasanga umuntu arahize arejeje wiriwe gutumitsa amaringaho ntabwo ukora niyeza aguze moto aguze umurima aguze inka aguze ihene wowe ugupanga kuja kw'ibirori. Umugabo muzima mugire umuhigo muri aya mezi atatu ugasanga ati mana yanjye niyemeje gukora gutya na gutya mvashingire. Ntabwo wapanga kwiba ukidinapa kuroga umujinya ngo urakira apana mungu akakusikia urishobora kidinapeli banajena bibaeka waliwabona ngomuzi oluwe etaje bamufashe olumulo gapera kibigere umuntu arabari kupanga ku business ari kujana kuramura ari kupanga kurinda ibigori kwa magage ari kupanga ukobora ikawa aje gutekereza gufita umugero abo bakwita ni mugere ko batsindwe mu izina rya Yesu ukuri ukatujana kwa Hantege mu misuru ukatujana kwa serikali mu kigeni undi ari kwigisha ari kwambara ubusa akajana abana ku mashuri nibarangiza ejo akabadogitere wumva ubujije kamuro niwo wakubujije kutigisha abana. Dufate imirimo keneye gukora iki keneye kubande imana ya Mungu wetu akwageshisha tukonere wana wabye mana ngeneye kubimwa kiwete twariga biyo ngokoro ikindi n'urubyiruko la jeunesse buriya uri umusore ufite imyaka 30 ucanye mu nzu ya sonanyo uri umukobwa mutegereje muzasohoza hauna haya il faut apprendre à être responsable. Mu bihugu bimwe na za Danemark, Suisse, za Nepal na Norvege iyo umaze kwendeza imyaka 18 ukiri iwanyu batahuraga ibiryo munsi bagashiraho fagitire ukishura umaze kuba responsable kwiyobora gushaka ubuzima bwawe. Ugasanga ku territoire imanza ziriho n'abana bari kuburana na basi hejuru y'imirima isiko y'iburi imirima utariho none arashaje aho kugira utangire kumubeshaho urwego rw'umumanura ibicumu mu manza wavuyeho wakira ibyabo wangegeraho. buriya muri kuburana na so wakuze kubyara muri gupfa imirima izo yiguriye bamwe tujya turabashikita ku hariya ku territoire. Umubyeyi ntabwo aba yaratubyaye kugira tumuteze mu buzeya. Abasore rero ba hano iwacu bikubakangurira uko lisansiye ni akazi keza kabaho ku isi n'igisirikare. Umuryango ufite umwana w'umusirikare ntabwo uvovotwa. Waburiye tena umundakazi wanyu ngaje kunyaga siko umurimo. Waburiye muna rubanza kunyaga karahuza umurimo. Byashoboka. Yabitekereza. Umuryango ufite igisirikare urubaho.
turabasore batangiye kureba icyama cyacu kigeze kure kandi ntituzigera na rimwe dusubira inyuma n'aka gasantimetero aho hari bamwe batagicuruza bazacuruza ngo M23 ngo yaragiye, hari bamwe batakija no kuhinga ngo bazahinga ngo M23 yaragiye, hari bamwe bahunze ngabashake barabwiriza yarahunze, ngajake barabwiriza yahunze n'umupolitisi Gisekedi aramuzi, abafite nimero ze bamubwire atahuke, arapfira imbere n'inzara iramwica, bamubwira ze atahe igihugu cye, amahoro yarahari, nta mpamvu y'umuntu kwiruka. Icyama tugeze kure, iyo birababaje ugasanga mu cyama ukisanga muri wenyine w'umunyabwiza, ariko turi babiri batatu bane batanu batandatu mu cyama twagira uteye, twagira imbaraga, kandi n'abasore ba hano twabahereza akazi turi benshi. Tuboneye hano sasa nimuze uri diplome uliye kubakirie kwenu, diplome yako kuna kufa kule kuya kwa jeshi, gira discipline ezurebe uveyo wabaye yashida wabaye niyete urebe ko ubuzima buri buraryo. Kapiteni wa M23 aruta abakoloneli 10 ba FARDC, ndabeshe kapiteni wacu afite imodoka y'akazi, akaba koloneli ba FARDC bagendaga ni bamukwete. Hicho wakati yo kuza tukinjira mu cyama natwe tukayobora, tukonereona akaza tukayobora. Mu myaka yanjye ubu komiseri zezo tena pana bavuza wa territoire Sabarucu ifite 14 groupements. Kinshasa nizagira administrateur byari bamugira administrateur uvuga ikinyarwanda, uturuka mwavuga so mwabona administrateur uvukira daira n'itamuke tugera gahandi tugasubirayo imodoka yuzuye amahera amakaro kubuki amahera gucati administrateur de territoire ya Bujumbura mu minsi itatu natitu harisi hari nyirasengu hari shagazigu hari tuzabazi azanizo mbunda zafite mu shamba abanyabweza abanyenta mugenga abanyamuri abanyakarenge n'abanyarutsiro bakeneye amahoro. Napana kwetu ave mu shamba yipure azane mbunda nazitura kuca ku mugaragaro tuzamubabarira kuko n'abandi bari kuza bari mu mashamba, nimba ashaka igisirikare azaza bamwonze ubwonko aho ubundi ubuzima akora igisirikare. Umuryango bwo kuri hano bibagira ubwoba kuko batangiye kureba nawe simbazi se turabazirima bari kuja iriya mu murima akabafata ku ngufu yaturu tamba avuye gukorana nayo. FDLR yavuye mu Rwanda yishe abatutsi 1,100,000 miliyoni ngiragaze rengahe 60 1,200,000 personnes karisi barabibabwiraga ino mugiraga ngo n'umugaryo ngo n'umuzara. Iyo ugeze mu Rwanda hari abantu basigaye bonyine, FDLR iri kwica abo bantu twari duhari. Bamaze kwica abo bantu bambuka umupaka baza barahunga ho baminza
umuntu yifitiye umurima we ise ko yamuhaye ko wiguriye ngo mbere uguhinge ngo nipaje tuyavendura ngo mbere ulale ngo nipana na salamu no kwishurira itiro kugira ngo tuguhumeke ngo riharengera buzima mu gihugu kitari cyawe. Reka babwiye uwo tuzafata afite akanimero kawe ni adui banamufanya kanini tuzafata na kanimero kawe. Minamo nawe bari abantu ufite ukeneye gutaha akava mu mushamba twita tumufata tukamushyira mu modoka tukamugeza Grande Barriere tukamuhereza igisirikare cy'u Rwanda mutuwe n'uyu yagira hariya babajana mu ngando to bakiga bagasubira mu buzima busanzwe. Ukeneye akazi rero utaguha akazi kakubakira inzu ukava mu mushamba muri ko udashaka ugakomeza kubibizo iyo ideoloji ivanguramo. Abasirikare bafite henshi za Binzanare hari bamwe na bamwe mu rusisiro b'abanyarwanda batuye abo bantu batuye ari abo mu Rwanda bakwiye gutaha bakaja mu rwababyaye. Tuko naelewana? Abagore yagiye na Gisekedi ubu birabujijwe umugabo gukubita umugore. Umugabo uzafatwa ari gukubita umugore ni ihohotera, ni violence. Aho mu kanya uzagenda umara amezi 6 ikanyambara. Ikindi nashakaga gukangurira abadamu ni mariage civile. Nawaza kubira kupima kuko aja wayita civile. Umudamu udafite indowa n'umugabo we, leta itabizi ko ufite umugabo wemere uri muri zeranganye, uri mu kiraya, leta ndabwibizi. Mukoroganye n'umugabo wawe n'ukugira umugabo genda umugurire karga zote hariya wende kwemwe. Nico mpamvu turi gukangurira abadamu tambamwe gukora umushinga n'umugabo udafitanye mariage civile. Ubu dukoboke n'umudamu umugabo umusabye mariage civile akanga umenye kada kugunza wonda umugabo wawe n'umubandi. Tuko naelewana? Mukoresha ukuntu kwari ko kose kumve mu mwaka abadamu bose bitamugenga n'abagabo babo bamaze kugira kwita civile. Iri kwita civile ufite ako kandi ko ka leta kerekana yuko wasanze umugabo uri gukora mu gace ibintu uri kwikorera. Tworerebona mushatse no gutana mugabana gutondwa hende. On fait une division équitable. Turumvikana ariko udafite mariage civile n'uguhereza impamba ya karga none wa umuyobozi chef waca gute urubanza rw'umugore n'umugabo udafite mariage civile. Baba bari mu kiraya nukubareka bagakomeza ari tunasezerera ule mu mama natoka maboko pamba.
mukoreshe, mufanye nguvu zenu zote. Mariage civile ndiyo inaonyesha kama uke mke wa bwana na bwana ni mume wa mke. Bila mariage civile ni bubandi. Nubwo mwoba mwaragiye mu kanisa mutagiye kwa leta ngibahereza icyangombwa muba mukoze ubusa. Tukumvikana? Nizere yuko ba mama bari hano, ababyeyi bari hano, abasaza bari hano, abatari bakore indoa ya mariage civile mwese mwihutire mwiyandikishe mukore mariage civile. Ikindi nugutera imboga mu rugo. Buri nzu yariyo yose ikwiriwe kugira akarima k'icikoni. Inyuma y'inzu akwiriwe kubaho inyabutongo. Buri parcelle bagire ikidodoki. Tukumvikana? Buri parcelle habaho matembela. Buri parcelle habeho ibishusha. Noneho kuburi repa, kuburi biryo mugiye gutekera abana banyu habeho utuboga. Tuko naelewana? Hose turi kunyura twatanze itegeko mu mezi 3 abanyumba 10 abakapita bazazuma mvu yo kutarya imboga. Donc ni byihutirwa buri abuno turi mu kwezi kwa 5 turabahereza akanya ko kubaza. Turi mu kwezi kwa 5 mu kwezi kwa 9 itariki ya mbere abashefu bazaja barazungu. Tuko naelewana? Bweza oye? Dutere igiti cy'avoka cyangwa igiti cy'umwembe. Dore imyembe zose zabagiro mwarazimaze bw'amakara. None ibiti by'amavoka biri gutabaza biri kurira ngo baratumaze. Nabyo mubimaze muri kubite muri kubica nk'amakara. Muri kubikora nk'amakara. Amapera ntabwo gakiboneka. Imbuhu zaracitse. Tuzaba mu giti bona na mu jardin de Deni harimo amatunda hose. Tuzaba mu gihugu kitagira amatunda, tuzabaho. Tuko naelewana? Ibikindi ni ugushaka ibyangombwa by'ubutaka bwanyu. Hari umugabo witwa Adrien Sekimonyo yaragiriye kuri gitwe arya